Kosovska bitka ili boj na Kosovu 6. juna 1389. godine između srpskih i osmanskih snaga. Srpske snage je predvodio knez Lazar Hrebeljanović i među njima su bile snage njegovih srodnika i saveznika, dok se na čelu turske vojske nalazio sultan Murad I sa sinovima Jakubom i Bajazitom. U prvoj fazi bitke srpske snage su potisnule protivnika, a jedan od srpskih vitezova, Miloš Obilić, je uspeo da ubije sultana Murata. Njegov sin Bajazit je uspeo posle toga da sastavi svoje redove i krene u protivnapad u kome je zarobljen knez Lazar. On je po njegovom naređenju pogubljen, posle čega se osmanska vojska povukla sa bojišta i napustila Srbiju. Prvi izvori o samoj bitci govore o srpskoj pobedi, a tek kasnije se javljaju navodi o nerešenom ishodu i porazu sredinom 15. veka. Zbog toga se smatra da je sama bitka završena najverovatnije srpskom pobedom ili je eventualno nerešeno, ali onda po svojim dalekosežnim posljedicama predstavlja osmansku pobedu. Kosovska bitka je imala veliki odjek u tadašnjoj Evropi i uspela je da privremeno zaustavi osmansko širenje u Evropi. Čak i crkva Notre Dame u Parizu zvonila kako bi objavila pobedu Srba nad Turcima i zaustavljanje turske najezde. Da sumiramo. Jačina turske vojske je bila između 27.000 i 40.000, dok je jačina srpske vojske bila samo između 12.000 i 30.000 vojnika. A gubici Turaka je bio značajan deo vojske i ubijen im je bio sultan Murad I, dok je Srbima bio uništen znatan deo vojske i ubijen je knez Lazar. I glavni zaključak, s obzirom na brojnost turske vojske, ratnju opremljenost i ishode odmah nakon bitke, može se reći da je Kosovska bitka značila srpsku pobedu nad Turcima, ali da je kasnije poklekla i pokorila se onima koji su bili materijalno i ekonomski nadmoćniji. O važnosti kosovskog boja svedoče brojne pesme koje su ispevane o ovom događaju. To su epske pesme kosovskog ciklusa. Teme u ovim pesmama vezuju se za događaje neposredno pre boja, za vreme boja i nakon boja. Najpre pesme koje opevaju događaje pre kosovskog boja. One su vid svedočanstva o tome kakve su se dve vojske suočile. Pesma Kosančić Ivan uhodi Turke govori o brojnosti turske vojske, dok pesma Kneževa večera govori o zlobi Vuka Brankovića i neposrednoj pripremi za bitku. Pored epske poezije, postoje i brojne druga književna dela koja se zasnivaju na legendi. Jedno takvo delo je drama Ljubomira Simovića, Boj na Kosovu. Dakle, Srbi su u književnosti i u legendi tražili opravdanje za kosovski poraz i pronašli su ga u izdaji Vuka Brankovića, što apsolutno istorijski nije istinito. U otomanskim spisima o boju na Kosovu postoje dve verzije sultanove pogibije, a zanimljivo je da se njega hvali kao mučenika za veru. U jednoj je Murat posle bitke bodežom ubio ratnik obliven krvlju, koji se bio sakrio među mrtve. Druga varijanta glasi da je neprijateljska vojska bežala, a da je sultan ostao sam iza svoje vojske, koja je pošla da ih proganja. Tada takođe sa zemlje ustaje jedan od Lazarevih vojnika, koji se ranije zavetovao na žrtvu i prilazi Muratu, koji je bio na konju. Tobože je želeo da mu poljubi ruku, ali je izvadio oštar nož i ubio turskog vladara. Kada velikaši proglašavaju Bajazita na sledbeničkom i ubijaju Jakuba, zatim se bitka nastavlja, Turci hvataju Lazara i njegovog sina i pogubljuju ih. Miodrag Popović, profesor i istoričar književnosti, potegao je čak i mogućnost da je legenda među Srbe došla iz turskih izvora. Malo je primjera gde je jedna ličnost poslužila kao zajednički i neizostavni element identiteta naroda, a da o njoj ima tako malo istorijskih podataka kao što je to kod Miloša Obilića. O liku ubice prvog turskog sultana savremenici nisu ostavili ništa određeno. Miloš je kroz vekove dobijao sloj po sloj u svojoj književnoj i mitskoj biografiji. Konstantin filozof, koji je živeo u Srbiji za vreme vladavine Lazarevog sina, u 4. deceniji 15. veka u svom žitiju despota Stefana Lazarevića opisuje bitku.
Među vojnicima koji su se borili pred vojskom beše jedan veoma blagorodan, koga odcrniše zavidljivci pred gospodinom i osumnjičiše kao neverna. A ovaj, da pokaže vernost, a ujedno i hrabrost, nađe zgodno vreme, ustremi se ka samome velikom načelniku, kao da je prebeglica, i put mu otvoriše. A kada je bio blizu, iznenada pojuri i zari mač u toga samoga gordoga i strašnoga samodržca. Tu i sam pade od njih. Na margini navedenog spisa kasnije je dopisano Miloš. Prvo autentično pominjanje Lazarevog viteza po imenu Miloš u ulozi ubice Murata datira oko 1497. godine, kada ga Konstantin Janjičar naziva Miloš Kobila. U epskim narodnim pesmama i legendama Miloš je slavljen kao heroj nadprirodnog rođenja i snage. Njegova majka je bila Vila ili je njegov otac bio Zmaj. Miloš je dobio svoju snagu iz kobiljeg mleka, od čega potiče njegovo prezime Kobilić ili Kobilović. Imao je izuzetnog konja po imenu Ždral. Njegovi pobratimi su bili Milan Toplica i Ivan Kosančić, a njegova verenica je bila Olivera, kćerka kneza Lazara Hrebeljanovića. O Milošu Obiliću govori i pesma Kneževa večera. Milošev zavet je tu vrlo značajan. Takođe, o Milošu pohvalno govori i car Lazar u drami Ljubomira Simovića Boj na Kosovu. U početku same knjige se govori kako je Milošev otac bio siromašan drvoseča koji je preminuo, gde je Miloševa majka odgajala mladunče medvedice, dok je medvedica bila bolesna. Kada je medvedica ozdravila, je bila podrška Miloševoj majci i Miloševa majka je bila podrška medvedici. Samim tim i medvedica je odgajala Miloša i hranila ga medveđim mlekom, što mu je dalo neverovatnu snagu. Jednog dana dok je on cepao drva, zaspao je sa sekirom zarivenom u panj. Tom prilikom prolazio knez Lazar i pokušao da izvadi sekiru, ali nije uspeo. Pozvao je ostale velikaše kao što su Vuk Branković da pokuša da izvadi tu sekiru, ali ni on nije uspeo. Sva ta halabuka i buka je probudila Miloša, gde on uzima sekiru bez muke i odlazi u kuću, gde ostavlja u zaprepašćenju Lazara i Vuka Brankovića. Oni odlaze do njegove kuće i angažuju ga za srpskog viteza, da njegova karijera tada počinje. Vuk Branković je bio srpski velikaš koji je pored kneza Lazara bio najznačajnija politička figura Srbije poslednje 2 decenije 14. veka. Kao zet kneza Lazara, blisko je sa njim sarađivao od malog porodničkog poseda na Kosovu, stvorio je prostornu oblast. Učestvovao je u boju na Kosovu protiv Osmanlije 28. juna 1389. godine, koji je vođen u njegovoj oblasti. U njemu je komandovao desnim krilom srpske vojske. Posle bitke u kojoj je poginuo knez Lazar, a njegovi naslednici priznali vrhovnu vlast sultana Bajazita, Vuk Branković je pokušao da se odupre Osmanlijama i čuva nezavisnost svoje oblasti. U to doba njegova moć dostiže vrhunac, ali već početkom 1392. godine gubi Skoplje i krajem te godine postaje otomanski vazal. Međutim, tokom narednih godina on nije izvršavao svoje vazalne obaveze prema sultanu i pokušavao je da nastavi borbu, da bi tokom 1396. godine veći deo njegove države bio zauzet, uključujući i Prištinu. Posle propasti krstaškog pohoda u bici kod Nikopolja 25. septembra 1396. godine Osmanlije zauzimaju ostatke njegove države, a Vuka odvode u zarobljeništvo. Preminuo je 6. novembra 1397. godine u otomanskom zarobljeništvu, a sahranjen je najverovatnije u Svetogorskom manastiru Svetog Pavla ili u Hilandaru. U narodnoj tradiciji ostao je upamćen kao izdajnik srpskog naroda u Kosovskom boju, iako je činjenica da je skoro do svoje smrti Vuk bio jedini koji je pružao otpor Turcima.